Kurugira Ministry y'amaizi n'ebyobuhangwa ekitongore kya Inyats kibahandikire kiri kubamanyisa ngu tikyakibaasa kwombeka daamu y'okufuuhirira ebihingwa ei bakwasiibwe omwaka oguhwire. Ahabw'enshonga egi abantu ababaire mbabaha ebikoreso baine kwerarikirira ngu babaasa obutashashurwa. Kampani egibeire nipangisa fuel bowser jamwe mwaka rero bakakutambuza amazita kusapurayinga motoka zawe ezo babiri bashashuraje oyiro kweza kwa mushanzu no batarampire sente as of now kachoni kakora kuna kuwaro kweza kwa mushanzu kwa batarampire sente na hatu yakora nibali mbara milioni mukaga emitwaro kinana kanana na bitano izikwa nyumba banza nkabahereza enzu yanje twikirizana bansasura neza mukaga gakaho kwa mukaga hatwiho obwirobwe nasya meza 3 ni kigabanza tukatwikirizine aba miliyoni 4 chweka meno gwa hati ni banza miliyoni 4 chweka zitakarebere amezi ga hwasatu miliyoni 4 chweka esumi yanje nizuro mushanzu munana. Enshonga egi ejemesereza abembezi ba Isingiro District okwetaho urukiiko rw'abatuura hamwe n'ab'ekitongore eki kandi babahaire amasiko ngu nibaija kushashurwa. Kugira ngo konturakita nyasi akatuhebaraha na notes yo kuromuntu ntwiza twasanga mbakure byapa mbwira bakubyiha ebyabo soko dan mushaka bakure byapa bakwiza n'cyakare bakagendera kimwe mu bige bya poti abataka banje baraza kampara mu poti kuza kukoza kuronda kasente anyasi mukabahereza kushkomwa enanga nitaka bakizana miliyoni 10 bampa umushanje network asigara yije network then balance miliyoni 5 Omukuru wa district ya Isingiro na Kampuni ya Inyats nobwera esharizemu contract peitona daamu egi neija kukorwa. Government nekimanya muturiya kandi tushimiye kubaho aho kureta aho obucurera hagati yanyu na contract. You have been staying with this contract for good time. Hino be yayombera na mutayo hino be yajumena mutayo konka ebizibu munsi tukabura wari munyetegereza. But what I want to assure you icyo kubanza buri umwe naje gushashurwa sentence icyo mukimanya umuringo gona ndakubahumuriza ngo nimuza kushashurwa esente zanyu kampani gitakakoze niki gitakashoboye. I have agreed with DPC. DPC is going to communicate baza kuteka ka deployment machine zezo zibezi churuho kuhisa we are just simply waiting for a little money to come in, though we are still struggling because the job that we are doing from the client, we are still requesting the money so that immediately we clear all these things. But before that, internally we are trying our best to accommodate the money from outside Uganda, and we are bringing the money to pay you back. Gashakwa Ruth Nwamanya.